A ver, la niña. A ver, juventud. No, no. Juventud rebelde. ¿Sabes qué? Falta un cacharrillo aquí para poner los pies, pero bueno. Hay unos chavales con melena que vengan para aquí. Con melenudos todos, venid para aquí. Ese deja de que está con la cámara, ¿eh? Siéntate, ahí tienes un sitio, mira. Ahí tienes un sitio, al lado de la niña. Allí, me da igual. Sentado de pie no se puede estar. No deja, la policía no se puede estar prohibido estar de pie. Es forbidden. A ver, el de gafas, el chaval de gafas, ese que de pie no se puede estar. Porque queda mucho sacrificio. Bueno, bajar a dónde está. Ahí. ¿Dale gol? ¿Dale gol? ¿Un hecho fue? ¿Dale gol? Sentarse. ¡Te dan la puerta! ¡Tarde! Nora, a ver, Nico, ¿cómo vamos a hacer? Bai. Entzuten da, ben, Aurori, Aurori. Formal, Barkatu. A ver. Bai. Entzuten da. Listo, hazte como duen gauz, Aurori, zer gabiz? Hazte como duen, Oso ondo. Hazte como duen gauz, Tú y yo vamos a... Formales, Formales, no, Mira, va. Venga, ya está, El circo. Ya está. Venga, uno. ¡Se me oye!
Barakaldoko tekno jaialdia. Aurori, Bai. tekno jaialdia herrien arteko folklore jaialdia. Folklore ona Ibizan. Hor bai. Orain bai, jaun Andreok, lagunak, aurrak, katuak, txakurrak, zaguak, ongi etorriak danak, herrien, a ver, por favor, un poquito de así, ongi etorriak denak, herrien arteko 25 garren jaialdira. Bai, txalo bero bat, mesedez. Gaur paiazoen txanda da. Aberez pentsa, Ibarrakaldun baditu paiazoak nahiko eta sobera. Baina aurten profesionalei lekua ustea erabaki dute eta guk asko estimatzen diegu. Jaun Andreok, zuekin Malas Compañía! Asko Barakaldo. Bueno, Ibarrakalduren txat, segurenik urte berezia da, 25 urte betetzen ditu bere folklore jaialdia, eta guretzat oso urte berezia da ere, Malas Konpainiasek 15 urte betetzen dituelako ere bai. Zuek, zuen 10. jaialdian zeundetenean, gure lehenengo urtean dut. Eta orain zuek 25. eta gu 15. Eta ostasun izugarria da, hemen, elkarrekin, ospatzeko aukera izaten. Eskerrik asko, Ibarrakaldu. Gaur, 15 urteetan zehar, gure konpainiako parte izan diren artista eta pertsona gehienak elkartu gara hemen. Horrezegatik daukagun lioa, bale? Bizka porque asko gara, eta denak antolatzea ez da izan bat ere erraza. Batzuk aspaldi utzi zuten ziakoaz. Saiatuko gara ikuskizun izugarria eskaintzen. Eta ez nahi liatuko asko gure konpainiaren historiarekin. Agian, artista bakoitza aurkezteko pintzela batzuk emango ditut, bakarriko. Orain, ikuskizunari galari hasiera emateko, lehenengo numeroa, gurekin 2010etik egon zen artista izugarria, bilbotarra, Roberto Ferro. Roberto Ferro, Oiaskoetxea, eta hor zain ikuskizunetan egon zen gurekin. Eta gero Euskadiko ikuskizun honenaren saria irabazi zuen bere casa. Ya ves, vuelan y triunfan. Jaun Andreok, lagunak, zuekin, Mr. Pichichi eta Pilota Jore. Biak batean.
Itxitxi. 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 Bardina, gantzano. Atera naiz behar baino den. Bueno, jaun Andreok, kontatuko dizuet gauzatxo bat. Gure taldea Manas Konpainiaz Buenos Aires hirian sortu zen, 2007an. Bai, antze bizi ginen, ikasten genuen, lan egiten genuen, bueno, aquellos maravillosos años. Eta nork esango zigun, gerora, taldea, argentinos beteko ziztegula. Hainbeste eta hainbeste lagun eta lankide argentinarrak izango zirela. Horrezkeratik, gure taldea, gure konpainia, egonda beti, gogorki loturik, Argentinako herriari eta argentinarrei. ¡Vamos, Argentina! Zortziretan, futbolarekin daukatea txiki bat, zortziretan partidua dago, eta tuki ikuskizuna ari namaitu nahi. Esan ditxek, esan rapido, proiektatuko dugu gero hemen karpan, nahi duena geratu, ez. Ez, por encima de... Zimon inteligente, ¿vale? Bakarrik izkatu bat dute, oso ondo. Ez nahi teatuko, nostro behariat. Jaun Andreok, tuki zer esan, hainbeste ikuskizunetan egota gurekin, hainbeste bialetan, hainbeste gauza, hainbeste bidai, hainbeste anekdota, gero tabernan nahi da duzuet, atuko dizkizuet. Orain, bere numero magikoa. Zuekin, tuki.
¿Eh?
Jaun Andreo, malas compañías. Qué buen ambiente, ¿eh? Qué buen ambiente de trabajo. Hasieran konpainian dena ginen mutilezkoa. Bakizu, futbola, kotxea, eta ja neskak etorri ziren ikusten un poco de samurtasuna, Txalo bero bat, egia da, Prozak ikuskizuna oso berezia izan zen guretzako, zirkodomoaren sorrerarekin batera jaio ziren, eta pasaden iraian azkenengo emanaldia egin genuen, eta, klaro, Mondrail eta Raimonek pixka bat monoa dute, eta aprobetsatzen dute edozein aitzakia geratzeko eszenatokian, tokatzen ez zaien. Horrela da. Jaun Andreok, numero hauek izan dira nola esan, zizkamizkak. Orain, benetazko kaina bat hori. Orain, benetan egunero entrenatzen duten tipo eta tipak. Bai, mila ez, Bai, la escoba no sabes tú lo que pasa que yo digo. Kontatuko banizu, ke? Jaun Andreok, ezakit prest dauden, espero baietz. Orain bai, egiten diate pinganillotik, esaten diate, nik prest daude. Parakando, zuekin, venga bai, hemen auketrean inaiz, mesedez. Zuekin, zirko txosko,
Thank you.
sí, meses, que va. Porque unas cuantas nóminas me den a mí, por aquí, o sea, ya he dicho antes, Esa no te olvides de mí ahí, no te apuntes con malas compañías, pero ala, mi caso. Mikel Picaza, ¿no? David? Picaza. Hemendik, Oso politxe zirku, ezta? Rubian? Bai. Bai. Yo no quiero esto para mi hijo. No, desde luego que no, Vale, apúntate en listas. ¿Cuánto mejor? ¡Hombre! Vas a comparar. Orduen, estos voy a ikusi Mikel Picaza izeneko bat, bai, no, ikusi azu. ¿Dónde dentro? ¿Dónde que ando buscando? Varias nóminas le doy al hijo. Pero bueno. Venga, mira, estoy aquí como en un... Escenatoki va a tener un manifold en esta. Dale un baby de hoy. ¡Qué presión! Vale, ya está. El juego, Ahí va, Bekio. Oye, entonces ya te vuelvo a gauza bat, eszenatokixek dinue, dada, ametsak betetzeko lekue, da, ezta? El escenario que es un sitio, traduzco. Es un sitio para cumplir sueños, ¿no? Ay, me encantaría cumplir mis sueños. Ahora te digo, chaval, tranquilo. Bueno, zueken Barakaldon ezagutzen dozue Dirty Dancing pelikulien. Zuek biok ez, zuek oso gaztiz ari, baina nagusiek bai, ezta? Dirty Dancing, danza sucia. Me gustaba así, danza sucia. Bueno, bai, behitu, nik betidanik gure izen dut, zuek ikusi dozue hori, estena hori, Patrick Swayze. Eta horri os doy un esquí pasillo hipócritan, corriendo hacia el amor. Eta de repente Patrick ekartzen con la nahidienta. Impresionante, ezta? Ba, nik gureko neuke, hori betetzi, Orduen beharko neuke ez, Patrick B. Batez B, para ez para, Orduen nion da, zelan deuke, ay, me estoy poniendo nerviosa, para. Sí, ¿qué? Son flores de Bach. Tanto por esto, o sea, no pasa nada. Son flores de Bach. Niños, dale flores de Bach. Lasaitzeko, tranquilo egoteko, Orduan behar poneo que es esaten abel moduen, nire Patrick Swayze bisek, bai? Orduan necesito un par de morroscos por aquí, ¿Cómo está la cosa por aquí? Hola. Mira, por aquí. ¡Hola! ¡Alcaldito! Hola, cariño mío. Kasus nor zara, zelan deko zu izena? Nor? Bai, baina esaitue holan ezagutzen. Zelan da zure ez izena? ¡Ay, pinchito! ¡Ay, de polito y llena tarada! ¡Venga, ya lo digo, pinchita, saco! Claro, pero chicos, es mi momento de gloria. Hola, Nolan. A ver esa flexibilidad de hombros, estiro codos, hori da, miro hacia arriba. Meto el pecho. Más o menos, bien. Bueno, pichita de cogo hemen. Hoy voy a ponerme bigarrengo Patrick Swayze bat, Zenbat euskazu? Bai. Ahorita. A ver, uno más chiquito por aquí, no lagundu urte hemendik. Mira cómo se hace la moto este. Bueno, a ver, os voy a la policía, cariño. ¿Hay tormenta? ¡Chao, diga que hay tormenta! ¡No! No hay escapatoria, ya has visto. Es así.
Eso es lo que es hacer ejercicio, eso es. Dale, cariño. Ay, te hondo. Yo me pasé también. Está cariño mío. Tony, orduaneko, la puta madre. Lo has dicho, loco. Vale, orduan. Ikusi duzue Dirty Dancing. ¿Habéis visto la película? La de Dirty Dancing, ¿la has visto? Hace mucho. Bueno, yo te explico. Tú vas a ser Patrick Swayze la mitad. Y yo también la otra mitad, ¿vale? Entonces tú que eres más chiquito, vamos a ponerte abajo. Entonces tú vas a ponerte aquí. Ponte por favor ahí. ¿Se lanza tu Licina? ¿Cómo era tu nombre? Ay, Tormenta, Osorio. Esta Zurea, Pichita. Vale. Orduan, Adi, Dano, Cali, Muy bien, tío, te voy a tener pasillo, ¿eh? Voy a ir corriendo hacia abajo. Por favor, mete la música. Méteme la música. Vale. Empiezas con... Hau, bai, eskerrik asko. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que hay? Ahora, ahí viene. La reconocemos, ¿no? Ahí está. ¡Ensayo! ¿Vale? Orduan, Itzilekoa, bueno, Orduan, si así van a se mete ahí, bai, la vamos a hacer que juega ahí, ¿vale? Orduan, sube, es una señal aquí, Aitor, un poco con cara de despistado, ¿vale? ¿Vale? Sí, lo vamos a hacer, ¿vale? Venga, mi puta positiva, venga.
Monray, Raymond. Así. Pikacha, zergatik deitzen zarete malas compañías? Vale, begira, zorionez, kriston lagunak ditut. Kriston pertsona eskuzabalak ditut lagun moduan. Eta gainera, profesionalak dira. Gainera, super tekniko onak dira. Soinu teknikariak, argi teknikariak. Baina gaur, Osakidetzako posaketa zen. En serio. Atzo egon ziren hemen laborduraren. Gaur etorri dira goizean, eta temarioa ikasi baino, egon dira hemen lanean laguntzen. Baina azterketa 5:30 zen, eta joan behar izan dute. Ikuskizuna 7:00 hasten zen, eta 7:00 ramarkutxekoetan oraindik hemen mesedez. Orduan mesedez eman txalo handi bat Torirentzat.
Hori efemina de familiarekin ikuskizunak gozatzera eta hor dago. Eta, ¿cómo está el patio? Normal que vayan a la oposición de esa derecha. Chalo Berobat, mire, Chalo, te gusto de poco, de no saber ni la bueno, eta, astu baino lehen, porque gero emozioarekin astuko zait. 12, 14, 15 izen bat etorri dira. Hemen zuekin, zuei, dakitena egiten eskaintzera. Eta badaude lau ezin izan direnak etorri, eta gogoratu nahi ditut. Ezin izan dira etorri, Koldo Arakistain Gipuzkoatik, Rosaken egon zena, ezin izan da etorri Josebo Bibarri, Bilbotarra, Giran daude, Rosaken egon zirenak biak, justo trapezistak ezin izan dira etorri, eta justo gaur, ez da egongo trapezio. Diego Aimar ere, Sevillan bizi da, eta ezinezkoa izan da, berantzat etortzea, eta Sara Colomo, konpainia nirekin sortu zuen, nire laguna eta zirko eskolako ikaskidea, bera ere Bartzelonan dago eta ezin izan da etorri, eta beraientzat mesedez, txalan du bat, gero torri direnak aurkeztuko ditugu. 15 urte, espero dugu beste 15 ere egotea, si no se me cruza una oposición, Ragaldo, azkeneko txampan sartzen ari da, orain, zuekin, begira, Malas konpainia zen ikuskizunetan egon ez den pertsona bat, baina emanaldi honetan ezin zen falta. Gurekin dago, beti eskatzen diogunean, beti bai, zirkodomoan ere pertsona supergarrantzitsua bihurtu da, ezipestekoa, eta horrezegatik gaur, oso importantea zen niretzat, bera hemen egotea. Zuekin, begotxu.
duzu? Lagunak, hau amaitzea dago. Futbolzaleek ez dute ezer esan, amaitzea dago, nik uste agerian dara, artista guzti hauek, daukaten gauza handiena beraien arima dela. Eta pistara ateratzen garenean hori eskaintzen dugu, hori konpartitzen dugu. Horregatik, algunas no se quieren ir cuando salen, que tienen mucha alma. Izugarria da, hau eta errepikatuko. Ni nago, benetan, emozionatuta egiaztan gara dakit zer esan. Azkenengo numeroa. Flipa ingo zuen. Isiltasun pizka bat, aurrei eskatuko diet, isiltasun pizka bat, azkenengo txampa da, azkenengo numeroa, dunpetan izango da, eta flipa ingo zuen. Orain, Malas Kompainia zen ondoan, beti egon den beste pertsona bat. Zuekin, Dama Beltza. Saga
Esquerri, si cacha, no se te olvide el repartimiento. Sponsors. Jaun Andreok, hau izan da, malas kompainiasen ikuskizun. Malas compañías lagun. Eskerrak emateko momentua da. Eskerrik beroena, nagusiena, nola ez, Ibarrakaldu, dantza, taldeari, txalo bero bat, mesedez. Egiten duten, lanagatik, zorgoitabot, irtez, folklore jaialdi bat azkenatzeagatik Barrakaldon, eta aurten, gu gonbidatzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Barakaldoko antzoki ere bai. Laguntzen duelako. Eskerrik asko, Barakaldoko kultur saila, Barakaldoko udala, eskerrik asko ere bai. Eskerrik asko, falta alguien edu? Bizkaiko Foru Aldundia. Eskerrik asko, Bizkaiko Foru Aldundia. Zero ere bai,
urte ikusi behar zenuten aurrean. Pero denbora iesi doa. Aritza Rodríguez! Eta Tasio, gara ere. Nor falta da hor barruan? Begotxu. Txalo bero bat. Bego! Zene landa! Argentinako lagunak, Mailen, Mansilla, Dama Beltza, Txalo bero bat. Eta Luciano Mesotero, Tuki, partiduarekin arduratuko horretan. Eta nola ez, beharrezkoak ere malas kompainia zen, Anduriña, Zurutuza, Raymond. Me mira como diciéndome, ¿dónde me pongo, Miquel? Que se hace lo que sale del... ¿Qué te voy a decir? Eta no la es, Maite Guevara. Jaun Andreok, eskerrik asko, joanen garenean, Ibarrakalduko Edu hitz egingo du. Realizan por el anillo de la mano de ahí, que Edu ya no quiere hablar. Uste dut jaialdia gaur azten zan, Edu. Atzo. Atzo, así es el jaialdia, que no os enteráis de nada. Peña, todo el día en Facebook y en Instagram para que no os enteréis. Ya les he presentado. Están fumando ahí atrás, cuando están aquí trabajando. Está logrado, niño. Nos he presentado los primeros. Vale. Bueno, Jaun Andreok, más de hora y media de gala. Barkatuko diguzue. Eskerrik asko. Hurrengo arte.